Madayon sa gihapon ang pagpatukod sang 300 billion pesos nga Panay-Guimaras-Negros Bridge. Apisa sa nagalaptang impormasyon nga maapektuhan ang pagsuporta sa South Korean government sa mga proyekto. Ini ang ginkumpirma ni Engineer Areso Casing Jr., Regional Director sang Department of Economy, Planning and Development o DepDev Western Visayas. Sunod kay Casing, wala sang mga report nga nabato ng opisina nila kagang Department of Public Works and Highways. Pahayag sini ang report nga pagwa sang pila ka mga sektor sa susunod ang naangot sa lain nga proyekto. Kagang mga proyekto ang wala man na materialize. Ginklaro sining ang Department of Finance ang in charge sa loan availability para sa Panay-Guimaras-Negros Bridge project. Recent status update of the Panay-Guimaras-Negros Bridge is we still proceed as planned. So there are no reports that the Korean government has withdrawn their support. However, we still proceed. I believe the report given by some sectors in society is related to a different project, and I think it is a project that did not even materialize. Nabarian kabayinsang pahayag ni Engineer Areso Casing Jr.